presidential message ngai na bana Thangkhanlal Lawmte en Ngulzachin Lawmte pan gam ngai la ngai nai nei dingu tuna masapenin Thangkhanlal Lawmte pan independent chi la ingai dingu All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm simtu Lamhoihching Mangte tu ni August ni som lenga sang ni le som ni Independence Day som sagi lalina ahi to kitonin gamsung mun tuam tuama hunse zat na hi Prime Minister Narendra Modi in tricolor pon lap kai pal na Red Fort New Delhi Independence Day zat na huna nei hi Malswa State the Chief Minister tengin leng ma ni state chata pon lap kai pal na nein mipi te laka solkal ki vai puak na dan thu te le thugen na neu hi Home Minister Amit Shah in Twitter tungtonin Prime Minister kisak thepi dan gena mipi te ni gampo na dinga Thuthak san dingin ngen hi Defense Minister Rajnath Singhin tunin ladak muna Galwan Valley India sepai gamadi nga hinna anapehyate kyanga za na pia a inkwan pi teu kyanga igam sungpum pinamaute pi ahi dan theisakhi Independence Day ahi to kitonin Armed Forces personnel te chibai buk na neingal hi Gamdang tema bangin Manipur State in leng som sagi ilali Independence Day lop na nei State level hunzat na ahi ile 1st Battalion Manipur Rifles Parade Ground Imphal ne inoma Chief Minister N Biren Singh Chief Guest in panghi National Anthem ki kha komin Chief Minister in Puanlap kai pal na nei hi Chief Minister in athugen na a Kovela man papen pen mihing hin na ahi a mihing kem pe usol kalte et na a man phavek ahi chi hi Damdoi in athil tung de wai lo tak tung tanga ngai dam nge na mabana damdoi in tia haksat na non lo na dinga solkalin panak takin la a order leng ki swata chin siamin gen Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Cabinet Minister te MLA Chief Secretary DGP Civil Police Ulian Tele Military Officer ten hai hunse zanna wawapuhi Manipura azanin COVID-19 veithak local mi somsagi lekhat Central Armed Police Force somlenga muthaku Tuate laka mi som ngale kwaten Ngaihkhiakna bangma nei lowa local transmission tungto na nat na kai hidingin gingtaw hi damso adamdoi in pot khyak san thei mi som koklanga pha a active case sangkhat zagyat somni langa COVID-19 ve akigomin sangli zakhat som kwalegyat phata a recovery rate % som ngale guk point ni khat pha hi Nagaland zanin COVID-19 ve mu swa thak zale som ngale li pha hi tuneta na Nagaland COVID-19 ve mu swa thak sangthum zathum le somni ilani phata hi etkola omlel sangni zale somni le li le damswa sangkhat zakhat som kwalegyat phata hi Meghalaya COVID-19 ve thaka mu swa somthum lenga Border Security Force Troopers somni le thumtelin omwa Akigomin Meghalaya COVID-19 ve mi sangkhat zani le somni le thumpata hi active case zaguk le somli le khat omin damswa zangale somgya le khat phata hi India COVID-19 ve damswa ni khat sunga tampen hidingin sang som ngale sagi dakal som ni leli sunginom hi
Hei to gomin igama COVID-19 na kipana damswa za million ni ne ma tahi. Churachandpur district sunga Khosabung area aleng Theihuan Bolten state level Manipur Pineapple Festival Committee te tungtonin leng thei sangni Chief Minister's COVID-19 relief zanin piau. Ngaihkhiakna Chief Minister Office Imphal vanayuhi. Assam Health Minister Himanta Biswa Sarmain igamadi nga vaccine masapen Covaxin kichi phase 2 trial na inadingin Guwahati Medical College and Hospital Ngaihkhiakna may thei chihi. Phase 1 na hile Hyderabad-based Bharat Biotech 10 trial lo tingtakin neihinwa Phase 2 in Zomhakno loading in Kiginni. Tulalin Bharat Biotech le Guwahati Medical College and Hospital 10 lai poimo te at na BJP te sainanwaya plasma donation camp Guwahati neuhi. Tunya dinga Thuthak Lakkhawm isim theu heiteng ahi. COVID-19 daw na frontline worker te na sep panpi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian lol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website apan la zel in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in hei nat na ve kha le quarantine na om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India. Independence Day ni maa India President Shri Ramnath Kovind Rashtrapati Bhavana India mipi te laka athugen na Lakkhawm Paite pa wale hiak isimding kait pa khwale tuite o chibai Independence Day somsagi leli ni note chibai buk thia ka ommanin kipa nan kadim hi August ni somlenga in India mipi te laka kithalop na hontuna tuni in India khangthakten zalen na gama khwale tuihi na natan kha ku nakisak the pi ma ding wa hi tunin ke pak takin igam zalen na swalte le hinna manswa martyr te iphoka amau te zyaka zalen taka omthei ihi manun za na sangpen ipyaw hi zalen na inga theina dingwa imei wak makai tu Mahatma Gandhi ineu hampha ikisama ma hi tulain khotang boina sumla pai tungtanga boina le khahun Ngaihkhiakna boina nei khem peuten Gandhiji thuhil na khovel pumpin zonguhi kumpin waya kiukna inei lo leng Gandhi in michi dinmun kibanga hi danu mu swa atup na pan hongkipan hi khangthakten Gandhi thechan sem asom nawa kakipang ma hi ka khwale tuite o tu kuma independence ilop na u kumdang to ti in hongchi twam zo deu mai theya azyak i thechat sawa hi khovel pumpi na mai to si the na virus in initeng khosak na hon suboi ma e khosak na ngei na bangzo loin khek lamdang zo hyal hi thechat sa ma bangin polpi solkalte panlak na zyakin ahun takin to na nasatak ado pa zyakin phatwa ma hi gamzaw tak milip tam nagama hay bang to nai to u mihingte hi the na khen lama omahi State Solkalten panlak na tampi neiwa mipiten leng ilung simteng tengun kithwa pi na ipyaw hi ipanlak na teu zyakin hinna tanding lai tampi ihun khezo hi igama doctor te nurse te le health worker te amatonga pangte kyanga genseng lo leiba ibaw hi tam takte na hinna u tan lo wa amau te igama dinga mihang sante ahi u corona galhat khem pe pa toina phu ahi u Amauten ahin nau lau thong namuna ko in eite hinna le khosak na dingai to na in panlaw hi khovel pumpi dai hip khepa omlai in leng amauten tol ngalowin panpi na le Ngaihkhiakna na siam to ngit nge tu hi ka khwale tuite o mi zong te le ni tengnek tom zong te inat na hileng in asukhak dak te ahiwa amaute panpi theina dingin solkalin Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana kichi pankhya heitung to nin mipi akrora simin sumdong theiwa twakya hilo solkalin panlak na tuam sumsin na civil society le miliptia din pankhya u igamin coronavirus do na kimuang hunto ka ngamdang te tan pha ke panpi hi khovel kilchi igam mi tangkhate pi khyak na dingin solkalin Vande Bharat Mission zangin igam mi gamdanga nuai somwal ki piluta hi igamin tondan hoi ma ineu ahi le ma ni hamphat na ding kya hinglowa khovel pumpia imhin pi te hoi na dia hin ahi COVID-19 do na
ihin na le khosak na poimo tuak tuaka kisim mo thei tuam yom kewa Lakkhawm mi tia ding in leng scheme tom pat khya hi a anyam pen pe tan pha dop sang na ding pan ni tengin kila to zel hi ka it ka gam mi te o kum sang ni le som ni sungin zilai haksa tampi i thei be a mu thei lo nat na hi lengin khovel hui khwa a thunei tu mi hing te hi lo dan chan takin hon thei sakhi khovel le asunga omte to ki bolem na din zekai het lo hi dan ka thei chan sem hi hei 21st century a mi hing ten ki bat lo na te ko khya a I planetu Ngaihkhiakna din ki thwa khomin cham te tham hi sakni taksa ke bitna van zatte pungsak sem ni public hospital le laboratories in COVID-19 dona a ma hon kai bangin public health services ten mizong te na hileng dodal na a pannak takin lak piwa to te ziak ma in public health to kisaya van zatte pungsak le ke bit ding hi Polpisol kale state sol kaltia na sepna apay zom the zel na dingin technology van zatte tungtonin na kisem zom the zel hi Rashtrapati Bhawan muna leng technology zangin conference le na septom ki zo the hi ikhang thakten zilai hoi tak asinu kaging ta a amaute tungtona India in Ngaihkhiakna thak amu ding kalamen ma hi amaute chamte dinga kade hi le hun haksa a omden ke dinga atup na u tangtun na dia apan lak na u kholowa asut job u kade sang ma hi mabana sin lai naw pang le twilight te siam sin na a phatom dingim na in Polpi sol kalin national education policy ki pankhya a heitung to na education system hoi tak hongom khyak ding kalamen hi heitung ton ma in twilight ten amaw lunglut na subject te zalen takin pil thei dingwa amawa hi theina heitung to na azon swa theu kaging ta hi youth empowerment kichi gam hat tak bol khyak na dinga poimo ma ahi a to ahi manin national education policy kichi tuanga the na dinga kalbi poimo ma khatahi ka it ka khwale tuite o India in zalena amu lain tampi ten so dai loading in gen sekwa himale 18 kembitin khovel pumpia democracy lian pen hi theding khopin ipo pha hi India in mi hingte hoi sem na dinga apan lak na te ama kaina asut job to zel dinga hi COVID-19 do na a na do zo na le pilna nanga kipan swakhya te khovel pumpia phathwai ma hi mabana leng pilwang le mo pawng na nei te mon hwai taka na sep khyak kalamen hi khovela eya kipan na swak pyak ding tampi ki nei hi adyakin pilna khalam khan sakna le khovel kilem na a haibang lamet na to no tia din thumna kahonla nu thi to a hi le mi khem pe ki pa ko hen mi khem pe na pan swak taw hen mi khem pe un lamet na nei taw hen mi khem pe win da na to kiu hen hei thum na in khovel pumpi hoi na ding le mi hing tia dia India in thil thon piak chitwam apia ka hi asom sagi lelina Independence Day athakin ki pa pi na thu kon pwaka mi khem pe dam theina le lamzan na kahon de sakhi ka ki pak ma jai hin tunabana en Ngulzachin Lawmte apan India gam en zon keleng kwan zon ding hiam chela ingai zom dingu Timbang pianagam Hindustan Benzun tilem walinzun laudimo Timbang pianagam Hindustan Benzun tilem walinzun laudimo Say no one no anum jamni Ilbang kami Hindustan Jundeni Ilbang piana kami Hindustan Mensun keleng balin zulo dingoe Ilbang piana kami Hindustan Mensun keleng balin zulo dingoe Ilbang piana kami Hindustan Mensun keleng balin zulo dingoe Ilbang piana kami Hindustan Mensun keleng balin zulo
gam Hindustan en zun peleng paling zun lo dingo di pampian agam Hindustan en zun peleng paling zun lo dingo sino palo halung tiang ni ilbang kami Hindustan zun deni vaimang kami Hindustan en zun geleng paling zun lo di ngoe vaimang kami Hindustan en zun geleng paling zun lo di ngoe Tunabana el Thangkhanlal Lawmte pan India vaimang vabang pilo chila ingai dingu. vabang pilte simtu vaimang vaihawmna India saraswan dia ditamo India nunin nuan sakit India vaimang vabang pilte simtu vaimang vaihawmna India saraswan dia ditamo India nunin nuan sakit India vaimang vabang pilte simtu vaimang vaihawmna India saraswan dia ditamo India nunin nuan sakit India vaimang vabang pilte simtu vaimang vaihawmna India saraswan dia ditamo India nunin nuan sakit India vaimang Abana en Ngulzachin Lawmte pan India mipi vaihawmna chilai ngai zom dingu. India kumpe pandit nero noblem nasa vaihawmna kisang tediam oleh kana wadatan bang kakim tete India kumpe pandit nero noblem nasa Dunia dingai ngai thiu heiting ahita All India Radio Imphal changin Thuthak Lakkhawm Simna EBC Central Choir tiapan phatnala ngai na bana Prime Minister Kiginni ngai nai nei dingu toni taklam dak lele minute somli ginto kitoni ni hunu abeita muncha paite program ngai teng omnuam le mangpha